Senko Karuza. Trn. Postoji djevojka koja me na čudnovat način nosi u sebi. Prolazi ulicom sigurnim i brzim korakom, pomno dotjerana i našminkana. Kosa je uvijek uredno počešljana, kao da je upravo izašla iz frizeraja. Lijepa je i često pomišljam da je ta pretjerana pažnja višak kojeg se drži zbog svoje unutrašnje nesigurnosti. Svi se okreću za njom i ona se okreće za svima. Svakog jutra zastaje kod kioska da kupi cigarete. Priča i smije se s prodavačicom, makar ih nikada nisam vidio zajedno u nekoj drugoj situaciji. Onda opet žuri, gleda i pozdravlja. Ali svaki put kad me ugleda iz daljine, uspravi se, ubrza korak i udari ravno poput projektila, ne gledajući ni lijevo ni desno. Kad se ne bih izmaknuo, čini mi se da bi me probušila. Obično tada stanem, nađem slučajni zaklon ili naslon i čekam da li će me pogledati. Njezino lijepo lice jasno pokazuje da ne postojim. Nekoliko koraka dalje, kad se okrenem, vidim kako lagano opušta ramena i tijelo je ponovo poprima oblik za svakoga.